Nimenti gasomane films.com tutangiriye mu mazi barakubwira ngo hari muri bya bihe mu mwaka w'1846 ngo hari muri bya bihe abajura ariko babandi bibira ku mazi bamwe bita ngo naba pilots babandi bo ku mazi ngo icyo gihe babaga bibira kuri ya nyanja za Karayibe ngigiye cyabo cyari kiri kugenda kibarangirana bagenda bapfa bagenda bashira mbega igihe cyabo kiri kurangira hari igihe abajura nyine cyabo kiba kiri kurangira ngo hasigaye babajura bamwe babi cyane kuko bagenzi babo bari bamaze kurangira bagenda bava mu nzira n'ibihe byabo biri gushira ngo hasigaye abari barenze nabo kandi bataye umutwe bari gushaka inzira yabakura muri kano kazi bari barimo kugura bashimuta amazi ku nyanja biba barakwereka ubwato buri hakurino nuko tugatangiye urabona ari gukuntu bazaga gutya bazaga n'abajura bo ku mazi ubwato bakurikiye ubundi utambuka uri mu mazi bakakomeka ko bakora n'abajura mu mazi kandi bura mu mazi yabamo imari kurusha ku butaka za mari zanyu zose barabazinyuza mu mazi ibintu bihenze byose bica mu mazi turabajura uburyo bakwinjiranaga mu bwato bw'ikatisa ibicuruzwa byanyu na zahabu bebe yavuze inzogera Captain Bowden twatewe we Captain baramuhamagaye wese zakurino afitemo utuntu tw'utuzahabu Captain w'ubwato we mutwike logbook yanyu tamenya n'ibyo dufitemo hano bebe turi bajura banice we turabarobyi we kubeshya bafite n'utuzahabu turi sasu Kapiteni w'ubwato kuye n'abajura dore intambara bano bo ku mazi barakwica bakigendera n'ubundi nta leta ibihari basasu ubwato Kapiteni baramufata Kapiteni baramukubise ibifilime Kapiteni amaze gukubitwa ubwato bw'abajura ni bunini bebe Kapiteni avayo babafashe So many years have I searched thee maze imyaka myinshi nshakisha muri iyi nyanja for that which was stolen from me. ndi gushaka ibyo banyibye Tell me, bwira how does a captain of a lowly merchant vessel gute Kapiteni w'ubwato buciriritse nkawe gold bearing my mark yaba afite zahabu iriho ikimenyetso cyanjye give this to you? nidagwaye zahabu iriho ikimenyetso How cyanjye many lives you think it's worth to protect them? ese ukeka ko ari ubuzima bw'abantu bangana iki buhagije mu kubarinda bebe Shall we find out together? tubirebane Captain, Captain ship's port of origin, sir. ubu bwato tubonye aho buturutse Cayman Brac. ubu bwato buturutse ahitwa Eye of Cayman Brac bebe Bring Captain Bowden aboard and give no quarter to the others. These men have done nothing. bano bantu nta kintu bakoze kibi Set the course, quartermaster. urabizi muhindura ubwato I set sail for Cayman. tuhise tujya kuri icyo kirwa buno bwato buturutseho ubwato buturutse ku kirwa umugabo abonye zahabu ubwato butwaye the bluff hariho ikimenyetso cye ni nk'uko wafata n'abantu zahabu ziriho ikimenyetso cyawe iyo mari bari iyawe ahise avuga ati dukate tujye kuri icyo kirwa ubwato buturutseho dore cya kirwa twabonaga hashize iminsi 6 Cayman Brac bebe ni abantu bibera ku kirwa inzogera ziba zivuzwa gake gake buje zicanwa And all those still at sea, bari abakiri mu nyanja they know we shall never lose the light of hope that guides our blessed baba bizeye ko batagomba kubura ibyiringiro bayobora iwabo back home. reka dusabire umugisha abasare bari kumwe na Captain Bowden bagaruka amahoro. Captain Bowden ni wa mugabo tubonye ibyihebe byafashe byo ku mazi hano wari wafashe jomeri atangira kureba mu nyanja inde
Priyanka Chopra mama we filime ukamenya ko agiye kugurumana umuhindekazi namugaruye Priyanka Chopra barakwereka ari ku kirwa agafilime bakise The Brave n'abantu batuje bereye ku kirwa imirimo irahari barahinga gake gake nuko tugatangiye dore wa mugabo twabonye kapiteni w'ubwato bita ngo ni Brannen hano hari inzu amanitsemo ifoto imenya ari rwo rugo muri iyo nzu hari abarimo urimo yambaye zabu iriho ikimenyetso cy'awa mugabo twabonye n'ubundi avuga ngo gute Elizabeth we Lizzie Elizabeth Weston urakora icyano umusore uje gutereta agakobwa kari hano kinjira mu nzu. My ship leaves in the morning. Ubwato bwanjye buragenda mu gitondo. Ese ibyo twaganiriye wabitekerejeho? Nabitekerejeho cyane. Hanyuma hari ibintu ngomba gutekereza ariko nanone hanyuma inagiri n'abasore kombe haruje muri urwo rugo niba mugore twabonye ageze hano abona igipangu cye kirafunguye ariko nsigaye akuruye urugi kumbe arabaziritseho imigozi ku buryo ikuruye urugi hano mu nzu ari abayita bamenya ko hari umuntu ukinguye gate uje we aragarutse aratwica hose yageze hano abona ariko nta muntu wanyuze hano hako kumbe hano harimo akana disi kagendera ku mbago nakana uyafayo we uri ari mukuru wawe oya ni muramu wanjye muramukazi wanjye bivuze ngo uyu ni umugore w'umusaza uriya mukobwa bari gutereta kumbe hano ibintu by'ibiryo batetse biri gushirira agakobwa kari kumwe n'umuhungu mu cyumba sha babana dusiga ku rugo ngo badutekere bakazana ubusore bw'ubumayibobo mu mazu sha bwa busore bunywa n'amatabi ngo bw'ubugenge mama ngabura ngo nibwo abana b'abatini bakunda gupfa kubunywa urumogi yashaka rero ngo buri umuntu uzi ubwenge cyane ngo buri gangster jambo riri kwambwiye nta bwato bwa papa oya ntago amakuru yabwo ari ubwo buraturuka hakurya bivuze ngo bategereje ubupapa hashize iminsi 59 ubwato bwa papa butaraza wa mugabo twabonye ibyebe byashimutiye mu bwato bakamusanga na zahabu papa wawe buri gihe aracerererwa no ku bukwe bwacu yaracererewe arangije arambwira ngo azigisha bivuze ngo ni umugabo uzwiho gukererwa kuki batoreza ubundi bwato ngo bugere kumushaka Auntie Lizzie wawe arizi niwe wabikubwiye wa mukobwa tubonye mfaraza kugaruka papa wawe buri gihe aragaruka buriya kujya mu nyanja ubwato igihe cyose bwakubika mu nyanja habamo imiraba urabizi ndaza gupakira mu gitondo ngo usange ku bwato tujyane wumve yishishishe morning Asel gitondo cyarangiye kare bimeze sa gahisha umuhungu nari nakubwiye ngo ujye kuncungira icyo kurya twatetse uragita ari kuba nabyikorera n'ubundi wo kubikubwira Same as yesterday and pretty much every other day. Never seen anyone so burdened. I have spent my whole life on this town. So bad that I long to see the sunrise from another shore just once. Too much work today. Also watch what you say in front. Your teeth at me. You're not my mother. She's always gone. Niyo mpamvu n'umuntu na musaza wanjye ahora yagutaye yagiye ubwo ni umugabo we niyo mpamvu na musaza wanjye ahora yagutaye umugore aza gutyaza umuhoro n'abahinzi nyine ubwo no guhingisha bibera mu cyaro kazi kwita ku turimo two mu rugo naho mwebwe mubyuka ngo muscrolling muri ngo ku mbuga mureba ngo ibyavuzwe ngahahiye On this day, to God we pray. Bring Papa's ship this uyu munsi turasenze Mana ugarure papa mu rugo amahoro
to enjoy this cake with me. muri iyi nyanja y'ubururu arimo aze dusangira ino keke. Kumbe barakwereka kuri iyo nyanja y'ubururu hakurino abatangiye kuza n'abarobyi bari kugenda gake gake bareba. Urebe hano hari ubwato buhari. Muri filime witonze hafi kuri icyo kirwa wa mugore yaje hano mu nzu ni mu gicuku akavura kari kugwa umwana rero. What did I tell you about reading that? Nakubwiye kuki kubijyanye no gusoma Something is not right. hari ibintu bitameze neza hano mama. He promised to return before my Papa yari yambwiye ngo azagaruka mbere y'isabukuru yanjye. Utatagarutse umwana atangiye gukeka ko papa yaba yarahuye n'ikibazo kandi kuko nibyo twabonye amufata. The sea is uncertain, my child. Inyanja wa mwana we iratungurana. Your father left you a present. Just Niyo mpamvu papa we yagusigiye impano want to see. mu gihe yakerererwa iyo mpano ukayireba. Kumbe dore impano papa yamusigiye yari yarayihaye mama ngo azayihe umwana ku isabukuru. Icyuma. Did Papa say where he got it? Papa yakubwiye aho yakuye ino mpano? He didn't. Ntabwo yahambwiye. Kumbe kureba harimo bya byuma. Kumbe uyu mugore yatangiye kwibuka iki cyuma hana kizi. Tangira kwibuka icyuma hana kizi wa mwana we bika icyuma wika icyuma. Not a toy. Bika icyuma ikisigikinisha. Get some rest, yeah? Ruhuka. Abonye abandi babyeyi ko uyu mwana yavutse bamuha icyuma. Wowe uri kugenda ukamugurira ibipupe na keke. Abana nimwe mu bagira imbwa rega. Yakura ukazajya baza ati se mwana ko mbona umeze nk'abakobwa uri umuhungu. Umwana w'umuhungu gutavuka ukamugurira ngo keke. Gurira umwana icyuma. Hey. Yatangiye kuririmbira akana. So hold me close. Yeah. Bimeze bite? Kumbe hafo hari abahaje. Hari abajafe hano bagwa kuri ka gasore kajya gatereta bakabona na zabo mu ijosi. Urebe ka gasore kajya kaza gutereta wa mwana wo muri uru rugo. Twasize hari abagafashe ni babarara twabonye mu bwato. Uyu mugore atangiye kwibuka umugabo wataragenda. Bajyaga barusangira. Tambaza ari kumwibuka twajyaga twogana none ndi kwiyogana. Ari kwibuka umugabo yagiye kuri misiyoni kuri yo twagiye ku mishoni abagore basigara bacu badutekereza. Rega nge ndi mari. Ariko nyine riba rimwibanga kubera amashyari yayo. Yeah. Niyo mpamvu niyo mpamvu dukobwa tunyandikira nge ndi mariye. Mfite umugore n'abana mumveho. Rebe barakwereka mu rukerera wa mukobwa yaraje asiga kandi ibuka ari gupanga gucikana n'umusore bakundana ngo bakigendera warambiwe kuba hano. Sasa yari hano hari icyo yumvisha n'uducupa ariko utwo dukino umva tuvuga afite n'inzitiramibu. Rebe zana ariko ni ikintu avayo. Lizzie we Elizabeth ni muramukazi we. Umukobwa uvugana n'ubusa arebye nzabona ari ikigabo kiri kububa mu idirishya we. Umugore arikanga abonye umushura abonye uwububa munsi y'urugo arazana kinga urugi yitonze. Rebe fatano ibikoresho by'umwana n'umwana wavunitse. Za gutsimba umwana hano bucece
bice babinjiranye hari abari kubona zanakingura ubuvumo tuzanyuza igira ubuvumo rebe Bonjour, Mrs. Bolen. Bonjour, Madame Bolen. Rebe. Bari kuza basa nkaho bamuzi bari kuza bahamagara izina ry'umugabo we nawe bamuhamagara ati Madame Bolen. Akana arabanza aragahisha. Mujye mwubaka inzu ariko mushyiremo n'indake muzahishamo abana banyu hahi. Umugore akura y'imbunda afite rumena amabuye. Afite rumena amabuye. Who is there? Ni turiyo. We're a peaceful family. Turi umuryango w'amahoro. No trouble. Nta bibazo dushaka. Turi uburyo afashemo imbunda. Mbega umunsi mwiza. Umugore afite imbunda. Ngwino urebe. Umugore afite imbunda winjira kumena mugurira abagore banyu imbunda. Aho kubagurira imbunda muri kubagurira ibitenge. Abagabo ntago mutegura. Ubona abandi bagabo basiga baguriye abagore baba imbunda. Niyo mpamvu abapfubuzi banabinjirira mu ngo. Ngo abagore banyu mubagurire imbunda. Gabe. Nyuma ye. Kubita. Ugora arakubitwa abagabo bara. Mlipunywa chimwene. Vandora abaye uyameze neza. Baravuga ikirimi ntazi. Gabe. Baramuniga. 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 Where are you going? Rebe. Barakubita, barakandagira. And she rolls like a dog. Yirukangaga nk'imbwa w'imburigabo. Segulani chichiko. Wejya ku rugi. Wowe? We ngwino hano, ngwino hano. Ibi filime. Urundi winjiye. Kasaza kinjiye. Good morning, Mrs. Borden. Mwaramutse Madame Borden. You keep the money. Nihe mubika amafaranga yayo. What? Inyuma y'iriya foto. Niho babika amafaranga. Urashobora uvuga neza cyane mwaramutse Madame Borden. Nihe mubika amafaranga. Kirazira gusara naho ibishura byina. Hey, mpereza kikagutuka no ku babyeyi kikavangamo ibitutu. Amena hakuri. Nayo dufite gusa. Ibiceri. Amafaranga n'amafaranga nayo tuyatore. Nanjye umbikireho bro. Mugore! Nabaga! Mugore urero! Barakurura. Behave. Aramucira. Hakurya. Kingaciriye mu maso sha. Mama ameze neza, mama ameze neza, ari kubwira akana kari hasi. Mama ameze neza, baramukurubana. Mama ameze neza. Abagore bari gukubita ari ibigo bitagira imitima. Kubita abagore we. Umugabo ukubita umugore aba ari imbwa. Ariko n'umugabo ukubitwa n'umugore nawe aba ari indi. Bamuzanye zahabu imbere. Izindi zahabu zimeze nk'iyi ziri he? Ya zahabu bambuye umugabo we mu bwato. Muri bande iyo zahabu muteye ubwoba. Be you break her bones. Ahari mu mufu n'amagufwa nibwo ari budusubize. Leave the face. Ariko isura ntimuyangize. Bafuna handi isura ntibayikubita itangirika. Umugabo ayitacaho. Bamuzaniye zahabu imeze nk'imwe umugabo we yari afite. Ni nayo iri ikimenyetso cy'umugabo twigeze kubona. Mu rukerera wibuke batangiye 11:00 zibura 10:00. Umugabo amaze kuhagera. Captain w'abajura w'abasuma. Aho ni mu Kirundi, ngiye ni Kirundi buranda kivuga abasuma. Abigeme, abakenyezi. Kondomu nayo
kondomu Pastor Bradley yitwa 69. Ubu niyo kondomu igezweho 69. Muzajya mujya kugura udukingirizo mujye mugenda mubaza yitwa 69. Kondomu nziza cyane igezweho. Noneho aha ritandukaniye na za zindi yo uri kumva. Hey, n'abacuruzi murangura mujye kurangura amazi ati 69. Tugufashe iki muvandi? I am the custodian. This is an emancipated. Ije muyobozi wa hano. Kindly state your aka ni agace allegiance. kibohoye ku Bongereza ariko kakigengwa n'Abongereza. A fragile thing. Paradise. Bega paradizo ye Yoroshye. The next. Munsi umwe izuba rirarasa. Ukurikiye Raging hurricane slams. hakaza inkubi y'umuyaga igakubita amazi kabasenya. Nongere ngubaze. Rank. Izina ryawe Iranka ukorana n'abandi umushinzwe umutekano urinde. I come as my own emissary. Nje naje niyohereje. A humble brethren of the sea. Umuvandimwe rwose uciye bugufi nanjye ukorera ku nyanja. Ndaje ngo muncumbikire. Nyanja imeze nabi. Francisco. Captain Francisco Kona niko nitwa. Muncumbikire ku kirwa cyanyu. Umugabo turi yazanye n'amato ye. Bwato bunini busiga hirya. Kumbe dore wa mukobwa arizi. Weston winyinisha tujyane. Aje kureba sheri ngo bajyane bacike. Umukobwa aratorotse iwabo ngo yijyanire na sheri. Igeze hano sanga sheri we bamubaza ingoto. Sheri we bamubaza ingoto. Abaturage bo ku kirwa bimereye neza babyuka bacuranga nta gitima kibi. Sasa yarebye hirya abona hari umugabo uri kugana. Harbour Master. Look to the headland. Reba hakurikiriye we. Reba hakurikiriye. Uyaza kureba. Arebye ubona hari ubwato n'abandi bantu bari kugashya baza basatira hano batazi ngo ni bande. Urebe. Abaturage bose bashyire mu rusengero. Batuye ku kirwa. Abaturage bakibibera ku kirwa. Urebe. Ndashaka kuzagurikirwa nkabacika nkigendera kuko ngiye abantu basigaye. Urebe. Ajya njya kwisengera kuko ibyaha byanyu. Muri babajura bo ku mazi muje guteza intambara. Abatwatatse bashaka kuba abanzi b'ubwami bw'Abongereza nibwo butuyobora. Ninde wubatse ubwo bwato nakubwo ubwo bwami buhambaye. Barakurura n'abajura babinjiranye. Bari abasare bawe muri kumwe. Unfortunately, they do not share my. Bariya bo ntago bazi diplomasi nkanjye nkuko ndi kukuvugisha neza. Bo mbega baza bakubita. To settle a debt. Tuje no kwishyura ideni. The wife. Turashaka umugore wa TB Borden. Mr. Sell. Mr. Sell. Can't allow no armed regiment for a damn fish wife. Nta muntu wazana imbunda aje gutwara umugore w'umurobyi wacu. Rebe. Tukera ziravuga. Baje gushaka Madamu Ersel. Kubera iki bamushaka bano bagabo. Babonye kapiteni ku nyanja. We mutegura Bulldog. Bulldog nimba ari igiki. Rebe. Barabanza bayikurayo Bulldog. Dore ngiyi. Stop rowing. Gira abasore barekeraho kugashya. Devil, but it does not stand here. Barabanza ari cy'ubugoro. Ari cy'ubugoro. You to stop rowing. Urekeraho kugashya. Bagabo barabanza bakurayo imbunda batewe ku kirwa cyabo. Iki kibunda bakise ngo ni Bulldog. Muzamura ingashya bazamura ingashya. Rebye bona hano rugiye kubarasa. Rebe. Fire. It was such a pretty island. Mbega ukuntu cyari kirwa cyiza none. Ibyo tugiye kugikorera umugore baracyamukubita guhera ninjoro baracyakanaye. Fancy there. Mugabo wawe hararasa neza mu ifoto. Baramuzi. You know my husband. Mugabo wanjye muranamuzi. Baramuniga.
umugabo we baramuzi ngo mwifata arasa neza umugabo wanjye aracyari muzima we gupakira utuntu tw'ingenzi mbere yuko abandi baza natwe twibikeho utuntu bande baza we muzamure sha bari kuvuga ikirimi baramuzamura filime icyo yumvisha hano kumbe ni akana karimo hasi kigabo cyashe hano harimo umwana we harimo umwana rekeraho umugore avuga ikirimi cyabo barikanga ikirimi cyabo arakivuga ngo murekeraho ninde wakwigishije kuvuga cewa wabinyigishije yanyigishije n'ibibindi uyu mugore avuga ikirimi cy'aya mabandi abapirate kiva ku mazi uyu mugore avuga ikirimi cyabo rabe mugore direct arazipfura zidaherukana kare tushe rabe mugore ni indwanyi barakurura rabe filime fata icyuma gata umugozi mugore ni gatiki vuga ikirimi cy'abajura wakimwigisha no gucanga Priyanka Rabe Gabo cyashe barabanka bagabo kukirwa barake barashaka uno mugore avuga kirimi cyabo filime fire gabo yahageze bashura bo kumazi we uwo mwana Rabe aza gufungura uretse barakubita mumubone idongo yewe Rabe niba hano bavuga ikirimi umugore nirwanye baga hakuno mutwe ku gikuta uretse yegegege ajomba uretse arabaga uretse ibi filime masasu Rabe yarabareba baza gake yitsimba hano mugabo hano ni irwanyi mbi cyane umugore uri hano mutsi wagatafara arawubagayita kubita icyuma muri za direde zidaheruka kare tushe umugabo arikanga umugore uri hano kiramwambara ni igisambo ntabwo bitinya mwambara nakurino kandi bahageze bamumena umutwe ufite sniper abagabo bari hano ni ibyamamare shaho be mucane bulldog bwicanyi ikigabo kirano byicanyi byafati y'urugabo Rabe yewe arababona agiye gucana bulldog akura y'imbunda ye yitsimba hano we nene ncanire uzi ikibiriti baga yabona ikibiriti mwirabura shaka gucana bulldog yaracanye fire uyavayo imbunda itararasa arakazimya arayizimya urashaka kurasa genge umugore ni umusazi hano we umugore ni gatiki hano amabandi ashari washaka kandi uno mugore avuga ururimi rw'urwaye amabandi baramubaga Rabe umwana aza kurunguruka abona mama we abana mwarigiye muzabona ba mama wanyu mama wari kwica umuntu muza mu rugo rwanjye tera ubwoba famiye yanjye
mugabo wengeri hehe umwana arareba yabonye mama wari kwica umuntu we bamumuhanye umunsi umwe muzababona ntago mubazi nta babyeyi mufite mwaragendesheje mwabana umwana yabonye mama wari kwica umuntu hara niho uhita umenya ko nta mubyeyi ufite mama nta mikino ati ntawuza mu rugo rwanjye utera ubwoba famiye yanjye famiye baramuvunnye yubaka bebe abandi yamaze kugera ku kirwa tayari ngo ni muri ya minsi abapirate bari bamaze gushira bo mu nyanja za Karayibe ndetse ngo hari hasigaye babandi bakina bo bataye umutwe bari gushaka uburyo bino bintu babivamo kuba umukobwa ya Jean naje gushaka umuyobozi wa hano naje gushaka umuyobozi ngamubwire ko sheri we yapfuye ahita abona batewe ahita ceceka ikibazo cye ese twatewe I this morning. mani gito ntabwo cyari cyoroshye mana abantu bose urabakubise wenyine mani kuki utadusigiye mva ariko Welcome to the Black Gentleman. urakaza neza kuri Black Gentleman No one leaves this island until I collect my property. ntawe uri buve kuri iki kirwa mpaka ntwaye umutungo wanjye umutungo we ni uwuhe uri hano Secure the beaches. we muzenguruke ku mazi impande zose Cogian apu. kusanya imbunda rebe fishe sasa ari uwabarashe Royal Navy patrol these waters. we abasirikare b'ibwami nibo baza gukora paturi kuri aya mazi And them know how to handle you. kandi abo basirikare b'ibwami bazi kwica abantu nk'amwe Youngest of our kind remain. we hasigaye bake bameze nkatwe abandi barashize Breed. Some turi say bamwe mu bwoko bwa nyuma busigaye turi babandi badapfa kigabo kiriyemera our kind remain. umva hasigaye bamwe bameze nkatwe bake Last of a dying breed. turi bamwe mu bwoko buri gushira Tall. Tell me, wee man, bwira where is the island's ni distract? hehe mutabariza kuri iki kirwa buri kirwa cyose buriya kigira ahantu mutabariza kugira ngo abaciyeho cyangwa abakora paturi bamenye ko icyo kirwa gifite ibibazo ni hehe mutabariza That's a nice church. ariko uru rusengero ni rwiza bahindukiza ya mbunda barebesha ku rusengero barebesha jana imbunda we bagiye kwisha mu rusengero utarakubitirwa mu rusengero agira ngo sinzu nk'izindi Signal fire. yahise aho abarangira Fire in the aho eye. ikirwa kirangirira inyuma hirya The bluff. hejuru kuri bluff n'agafilime bakise bluff Those in hiding, abari mu bwihisho stay hidden. mukomeze mwihishe Mourn your dead. abapfuye mu bunamire Comply with my men, abagabo banjye icyo bababwira mu gikore and there'll be no more unpleasantries. ntago nshaka kwagira umuntu wongera kutubangamira nta bintu bibi biri bwongere kuba nawe mwimwe za kuri uyu Blood was spilled here today. amaraso yamenyetse hano uyu munsi On your arm. arajya ku biganza byawe niwe wabiteye Baby. Condemn thee to a place where the wicked cease from trouble. ngiye kukohereza aho ababi barekeraho gutesha abantu umutwe ushyira imbunda imbere y'ikimbunda And the devil take you there himself. satani azakwijyanirayo kurikisha bulldog baramumena ni ukwicisha inyundo urushishi Shot, sir. nice shot sir rebe Mr. Scout. Mr. Scout Have we? dufite aya makuru Gold, but we have subdued. twari turi guhiga zahabu ariko hari umugore twafashe twamurangije Have you now? koko mwamurangije uwo mugore wumve harubaje ngo koko umugore mwamurangije rebe kura y'imbunda mfite uburenge nk'ubw'abahinzi
Bebe Zano zakorosa imirambo umugore yuzuye amaraso yarari kurwana ku rugo rwe n'umwana we funguye hano. Don't be frightened. Ntugire ubwoba. Hey. We. Me. Isaac. Ndeba. Ntugire ubwoba. Akana gakurayo. Still your mother. Ndacyari mama wawe. I will do anything in my power. Nakora icyo aricyo cyose imbaraga zanjye ngo ngurinde. Uranyumva? Ingo. Yeah. We do not have much time. Nta gihe kinini dufite. Go and pack your necessities and 3 days rations. Genda upakira ibintu n'ibindi byose by'ingenzi tuzakenera nk'iminsi 3. Twa tuntu twibanze wakenera mu minsi 3 uzakoresha. Umugore imbunda zakongeramo ipuderi biriya ibunda bya kera bashyiragamo cyitwa gun powder. Mwe ntabyo muba muzi kuko mumenyereye buno bunda bw'iminsi twe twazi ko urabe umwana arebye hano shyiragamo igipuderi kaza ugatsindagiramo kugira ngo imbunda ize kurasa. Imbunda za kera twazikoreshaga za abanza shyiramo isasu n'umugore n'uburyo afatamo imbunda urabona ko uyu mugore adasanzwe. Dukize imbunda Elson nge turashize yararashe umuyobozi wina. Are you injured? Wakomeretse? Not as bad as them. Ntago nakomeretse cyane nkabo. Bounty hunters. Bounty hunters babandi bahiga bishyura bashaka kuba ari babi cyane kurusha. Yirebye abona afite amaraso umwana arumirwa. Mama yewe anagira imbunda. Hari bangahe mu mujyi? Hari bangahe umva umuguru ukuntu abaza? Whole gang rowboats. Umva haje genge yose n'ubwato butoya. Led by a vile man. Bayobowe n'umugabo mubi. Carrying munitions like batwaye amasasu menshi nigeze mbona n'ibibunda. Ersel n'uyu mugore. I think it's him. Ndakeka ni wa mugabo uje. Ngo ndakeka niwe inde bamuziranyeho. Umugore yise agira ubwoba. Ngo ndakeka ni wa mugabo uje. Umugore yise yikanga. Bamuziranyeho uje. Umugore itasoma hakuri no ku mazi agize mu bwo uwo bamubwiye menya muzi. Ati baje ari benshi kandi ndakeka ni uje. Ninduje. Yari ikanze. Ikanzemo. It's not possible. Ntabwo bishoboka. Umugore ati ntabwo bishoboka. Musaza rubaze. Wabonye Lizi ni muramukazi. Dr. Bushpath. Uyu mugore afite ibintu by'ibikovu ku mugongo we. It's narebye mu bihuru. Looking for. Let them look. Bara abantu niwe bari guhiga bareke bancana. Inzira karengane ziri gupfa. You care about them so much, why did you come running here? Nimba iteye ku nzira karengane ku cyushano. Who might be able to stop them. Kubera yuko ariwe muntu wenyine ukuri iki kirwa abahagarika bano bagizi ba nabi. Captain we turashize. Kwiki? Do not ever call me that. Ntuzongere kunyita icyo kijambo. Uyu mugore bamwise Captain. Uyu mugore ni Gatiki. Uno musaza aramubwiye ati niwe muntu wenyine uri kuri iki kirwa ahagarika bari abagizi ba nabi. Niyo mpamvu uca kugutabaza Captain we. Umugore tutazongera kunyita Captain. Menye uno mugore ku kirwa bamuzi uko atari. Mugore ni Captain muki? Umva yasize akandiko kahunganye na Weston. Ni wa mukobwa Liz. I have no time. Nagiye mfite. You're coming. And I can't find my dagger. Nabuze icyuma cyanjye. Mu bibazo bikomeye abana babifite ibindi bibazo byabo kandi nabyo ngo ugomba kubyitaho nyine nta kundi vyomera. Icyuma cyari kiri muri direde z'umugabo mu mutwe ku gihorihori. Mama gikora umwana wakira icyuma cyawe. Mwana rumbega umubyeyi nakubwiye ngo muzagira mumenye ko nta babyeyi mufite. Mwana wagiye gukomeza kurgiriya ugende werekera ku gasongero ku musozi. Niho batabariza. Ntaguzana natwe. After I find your auntie. Ngiye gushaka auntie wawe ubwo nirizi. Go north along the creek. Ugiye kuzamuka amajyaruguru. Watch out for the Caymans.
Those gators should fail. kandi muze kwicunga ingona zitabarya. With faith, anything is possible. Umva wegira kwizera zira ngona turazicamo. Flintlock. Urebe Remember how to use one of these, Pastor? urebe ku buryo bakoresha kano kantu Pastor. Murder. But I don't mind winning a bastard. Ntago ndi bwica umuntu ariko nta kibazo mfite cyo kuvunagura umuntu. Ni pastor wabo. Comes after you use that birthday present. Nihagira ikigukurikira mwana wanjye ukoresha icyo cyuma nagwaye ku isabukuru yawe baga abantu. Nihagira icyataka abana banyu nzareba ko bazakoresha za keke n'ibikinisho mu baha baba baga. Mugura fata umuhoro we. Mugura fasha umuhoro. Turashize. Dorerizi muramukazi umwana ari kwiruka mu mirima. Dorerizi mu mirima urebe filime witonze. Turi ku kirwa nakubyenga agafilime k'umwaka nakazanye umugore afashe umupanga nimba wuhishe. Mugore avayo ngo ni captain yawushyize mu mayunguyungu ahita akora ku mupanga. Rimwe muzayobera kuri baba mama wo muri karitsiye muzi ngo barasanzwe kumbe uyu mugore bamwise captain. Captain w'ibiki? No w'ikipe ya football yo kwishansi yabubatse ngo bari kubaka ngo abariyo ba kapita. Niko njya numva ngo Manodi ni kapita. Nabo babaye ari wamukuruye kumenya muramukazi we. N'umugore w'umusaza barayambira rizi Erisel. These men hari abagabo bishe umuyobozi. Ceceka bishe umuntu. Ceceka. Idiot, what were you thinking? Watekerezaga icyo uhunze ubundi. Weston bamwishe sheri wanjye. Namubaza. I'm sorry. Ihangane. I'm sorry. Ihangane. Cagutaha. Ntago twajya mu rugo. We can't go. Ntago twajya mu rugo. Buriya mu rugo abari ahantu hadanje. Pastor waiting for us in the mangrove. Isaac na Pastor baradutegereje. You see, Rizi? we don't move now. Those men will find us. Nitutava hano baraza kutubona. Cut to the bush path. Hari inzira iri muri ibi bihuru tugiye gucamo. Uranyumva? Gake gake. Bahita bacaho. None bageze mu rugo basanga basize umukobwa yishwe. Kabaho abo bamusigiye bishwe. Nta zahabu ziraboneka. Umugabo kuki bari gushaka zahabu hano. Umugabo muri urugo bamusanze mu nyanja musangana zahabu iri ikimenyetso cy'uriya mugabo. Yarebye bona abasore be bishwe. Yarabibona. Baby, bararebana. Yeah. Subdued the woman. Ngo mugore mwamurangije. Squad tubwiye wa kigoryi. Cannot do all this. Mugore umwe nako yakora ibi byose. Buri afite abandi bamufashije. You don't know the woman you're dealing Wowe mugore uri kuvuga ntago umuzi. Bisa nkaho hari abamuzi uriya mugore. with. You lot. Urabizi bamwe ruguru mwe mugiye mu majyepfo. Shoot anyone traveling with her. Uwo mubona wese ari kumwe n'uwo mugore mu mwica. Reba filime. Reba ubwato buri hano. Umuyobozi w'aya mabandi ntagavuga byinshi. And what about our lady friend? Na uriya mugore. The proper this time. Mumufate mumurangize. Nimwitonze. Irabanza ribana. Basa nkaho hari uya mugore hari abamuzi hano. Bavuga ati umugore muri gukinisha ntago mumuzi niyo mpamvu muri kumwita umugore usanzwe. Irabanza reba ino nzu imigozi igiye ifite inzu ifite imigozi igiye ikamanuka igaca kuri ino. He has a son. Afite umwana w'umuhungu. He is hobbled. Wamugaye. Umugabo yarebye iriya migozi igiye iri mu rugo ahita abimenya. Atafite umwana w'umuhungu uri hybrid cyangwa se wamugaye. I'm afraid we've run aground. Ahise abimenya bivuze ngo kira kigabo ni ikirara nacyo kirarenze. Hari abantu bakoresha ubwenge bagatekereza bakitegereza akantu ku kandi badahubaguri. Oh, bless you, Lord. Akurya. I got it. Said I got it. I am 13. Umva ndakuze mfite imyaka 13. Happy birthday, by the way. Isabukuru nziza hagataho. Gikomeza. Mwana abanza kure icyuma mu yamuhaye yamuraze. You get behind me. Jinyuma ahubwo yenje inyuma muze. Mvi cyane. Kure y'imbunda.
abona ni bano. Got a little fight in you yet? Sha ndabona ugifitemo akantu k'umurwano muri wewe kabisa. Yeah. Mu ishyamba babakurikiye mpande zose. Umugore baramushaka. Ukire nawe yakurikiwe niwe boss w'amabandi, chef de bandi. Yo havuye ijambo ngo the band. Chef de bandi. The band namwe muhitamo kavumbura. The band ngazana. Umugore aza gukurura hano. Is where the creek narrows. Uraza fata imigozi ayishyiramo hano. Dare not tread these waters. Aya mazi ntuyasakurishe cyane. Aya mazi ngarimo ingona. Ingona buriya ziba mu moko kandi. Ntabwo buri ngona yose buri bimeze nk'indi. Ubwoko bari kuvuga butandukanye n'ubwo mwe mujya muvuga. Numva mwese mubyita ingona ariko ziba mu moko. Isaac first. Bikabanze Isaac, banze umwana mu mazi. Slow. Gake. Chaza umwana mu mazi. And pull. You can do this. Just pull. Steady. Gake mutuje. Nta gusaragurika ya mazi arimo ingona ingona kandi zumva vibration zikakwataka. Bivuze ngo ugomba kugenda gahoro. Keep your eyes forward. Amaso yanyu imbere pana mu mazi. Amaso imbere pana mu mazi. Kubisa amazi cyane ngo nitimenye aho uri. Yeah. Go. Hurry. Yeah. Come. Gira tugire. Ngwino muze yanze kuza. Imigozi areba jugunyira. Muze yanze kwamuka. Asigaye abacungiye arabitangiye. Yohana ari ku mutima umusa. Muze asigara hano. Nta ntwaro mfite. Ubamenyesha mbere abantu bafite intwaro ujye ubibabwira. Bari abantu bafite impundu ujye ubarika amaboko ukiyabona bazifite ubabwira ati njye nta ntwaro mfite. Njye ntabwo umuntu ufite imbunda namukinisha. Stars. Blackheart Bradley. Blackheart Bradley. Ni weho baraziranye. Ngo Blackheart Bradley. Blackheart Bradley. Mr. Bradley. Basigaye ntabwo nyitwa ngo ni Blackheart Bradley. Basigaye banyita Pastor Bradley. Bivuze ngo uyu musaza aziranye n'iki kigabo akiri ibandi ngo yitwa Blackheart Bradley. None ngasigaye yitwa ngo ni Pastor Bradley. Yarahindutse. Oh. A man can trade his uniform. Umugabo ashobora guhindura uniforme cyangwa se umwambaro w'inyuma. But underneath. Ariko ikirimo indani biragoye kabisa. Pastor afite n'ibitatuwaje yahoze benya naho ari ibati. Imbere tuba tukiri babandi ni wahindura imyendo. My peace. Nabonye amahoro ubu. Fine lad. You tell me where she is. Kera ho umugore ari. Bamuziranyeho. Keep moving toward the bluff. Do not Mukomeze mugana kuri bluff. the sound. All right? Nimusakuze ugiye ceceka. Umugore abanza ahisha isura ye. Umugore ni ibandi. He's twice the captain you are. Uriya mugore ni kapiteni ugukubye inshuro ebyiri. Uri we. Ndaguha amahirwe yanyu. Ukuri. Fear not those who would kill the flesh. Ntabwo tugitinya bica umubiri. Unable to kill the soul. Batashobora kwica ubugingo. Niko Bibiliya itubwira bica umubiri ntabwo tubatinya. Dutinya bakwica ubugingo kandi waba ari Imana gusa. Pastor urumva ko ijambo ryamuyobotse. Birebye hakurya. Muri kigabo. Buni kigabo. There, starboard tree top. Wenguriya mu biti we hejuru. Zajejejejeje. Do. Bari karabi. Baramubonye. Bebe filime. Fire.
Rebe masasu muze baramumena. Umugore ahita amanuka aracitse. Umugore aracitse. Rebe filime. Rebe va masasu memuritse. Check your aim. We musuzuma ho murasa. Executions, gentlemen. We kandi muhite mumwige ari muzima. Uriya mugore baramushaka bigabo byiroha mu mazi bihubagurika kandi aya mazi arimo ingona. Icyo giye kwinjira amazi ubagurika kuriya ingona itayumva vibration tayari kawe kaba kabaye. Bigabo byiroshye mu mazi ndo binahubagurika. Ako ni iki numvishe we. Iki numvishe. Ngona mu mazi rindwa mubi. Dore ngona mu mazi rindwa mubi. Yarayibona ntasara. Umukurikire. Ngona musigaranye. Mungasigara abandi bakomeza. Mama yaje. Mama mu ishyamba. Mama numurarakazi mu ishyamba. Dorabicenye. Bana baza kwihisha hano. Byicenye byaje. Mama vuni igiti hano barangaza. Ahita caho. Baramubona. Baramukurikira. Ngona mu mazi. Ngona mu mazi. Fata akaguru. Fata akaguru. Baramukurura ikurura. Bakurura ikurura. Bakurura ikurura. Bakurura ikurura isigara n'ikimanyu no basigara n'ikindi. Do. Panga. Umukecuru. Panga. Yegege. Ahita amanuka. Umukecuru afite umupanga. Priyanka Chopra. Banza shyiramo hano kure y'agashoka amabanda afite imbunda n'agashoka kugira ngo umenye do na bamwe bacu mbona bakagendana ku bitugu we hano panga bawita umuhoro baby mfite ubwoba anti mfite ubwoba kana karigwe na anti wako byicanye bivayo mama wanyu yambaze nanjye icyo ngiye kubakorera yumva abana bari kurira mbona umupanga we hano bereza umupanga wanjye umupanga muhoro turashize bonye filime nyinshi Ngono yarabanza yiha gasopu na afande ntaguhubuka. Era nimba hari inyamaswa ikanyitse ni ingona wayikange gasubirayo. Rebe. Murebe hirya kugakano. Ndambi umwanda w'iri shyamba. Bloody Mary. Rikanga. Kigabo mfukuru kimuhamagara. I'm told you have a beautiful new family. Numvisha ngo usigaye ufite famille nshyashya nziza we. I wonder. Ndibaza. They know who you really are. Iyo famille yawe izi uri we wanyawe. Does your boy? Yesu umuhungu wawe wabyaye. Hear me, sonny. Umva ngubwire wa mwana we. We are not the ones you should be afraid. Wa mwana we ntago ari twukwiye kugirira ubwoba. Umve muteranya n'umwana. Lay down your arms. Ushira intwaro zanyu hasi. Restitution for you. Murangiza. What say you, Mary? Mugaruke hano urabivuga y'ikimeri tubababarire nawe utwiye. Bamwoherereza umutwe w'umusirikare uyu mugore ni umusazi. Shira umutwe w'umusirikare wawe. Umugore nta bwoba agira. Uravuze ati umwana wawe ntago ari twe yagatinyuye. Bivuze ngo uyu mugore baramutinya. Ahari tugurane. For the life of Captain Theodore H. Mbabarire Captain Theodore H. Borden. Umugabo wawe. Even now he sits aboard my ship. Kuko tuvugana umugabo wawe yicaye mu bwato bwanjye. Aragutegereje n'amatsiko. The family reunion then. Ategereje kongera gura kwa family. The cottage. Dusk. You. My gold. Weho na zahabu zanjye. Or it'll be his head at your feet. Cyangwa se umutwe wa we nkubahe ku birenge. Uyu mugabo ari zahabu shaka.
umugabo hari zaba ari kubaza uno mugore, uyu mugore ashobora kuba afite arabyemeye. Ayi ni nko kuvuga ngo yego ayiwe urebe arabyemeye ngo bagurane umuhuze n'umugabo bavuze aho bahurira. Where are we going? Tugiye To the only safe place on the island. tugiye ahantu harinzwe honyine kuri iki kirwa. Ni harinzwe honyine kuri iki kirwa. Turi mu ishyamba. Ishyamba rigira ba nyiraryo. Umugore ngo abana bajyanye ahantu honyine harinzwe kuri iki. Uyu mugore amabanda aje aramutinya. Amabanda aje aramutinya aranamuzi. Umugore yinjira mu buvumo. Gake gake. Bamubwiye aho agomba kuzana zahabu. Kagoroba. Azana zahabu bakamuhuza n'umugabo we. Ngo yazanye abana. Yeah. Chanya kunu. It looks like a schooner. Hano barikanze. Yeah. Eyes up, sister. Emaso hejuru. Hano huzuye imbunda. Huzuye imbunda. Uyu mugore afite ahantu yateguye. Kirwa. Arabanza bamanuramo hano hasi. Icunge. Uyu mugore n'umurara ntasanzwe dore ahantu yateguye. Come from? Ibintu byose byaturutse. Hano hari ibintu bihenze. There. Mostly there. Byaturutse hariya hakurya iriya. Umugore aza hano. Ubufuma hano. Ni muri akazi. That horrible man. Uriya mugabo mubi nini? He's so good at killing people. Kuki nabonye umuhanga mu kwica abantu? His name is Francisco Uriya Connor. mugabo bamwita Francisco Connor. He was a colonizer for the East India Trading Company. Uriya mugabo yari umwe mu bakora n'ibicitwa East India Trading Company. Notorious buccaneer. Uriya mugabo umujura ruharwa wo ku mazi mu kwiba. Like the ones in my book? Aba bandi tujya dusoma mu bitabo bano bapirate cyangwa se uyu mugore we ashobora no kubita ngo ni Bukania n'ubundi byose bisobanuye kimwe. N'ubundi ni babashura bo ku mazi. Barabona n'izikari imigani yo mu bitabo. Real pirates and murderers. Abapirate ba nyabo ba ari abicanyi. Not heroes. Ntabwo baba ari intwari. Uyu mwana mu bitabo bagiye bamubwira ngo abapirate bano ba pirates bo ku mazi ngo babaga ngo ari abantu beza ariko mu bitabo niko bavuga ariko mu buzima busanzwe bari abicanyi. Those poor buggers we left in the swamp. Bakorena. We be expecting extra